clear tu te chibai le vekule tun tum kan video chuan Mizoram Sarkar Legal Metrology Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department waya Group C post Manual Assistant ruak dil thei chungchang kan en ho le don ani Manual Assistant Group C post hi post pathum arwaka hlo hi pay level 1A chu sing khat sang ria ta tanga sing thum sang kwale zakoin kar an hlo don ani deal tura thiam na nei ngai te Class 10 HSLC pass chinta na dil thei dona Mizoram Middle School standard chintal thiam angai bokani computer certificate hi CCC DCA CCA kan ti te kha an pom vek dona tin Mizoram State Sarkar hnuaia computer certificate emo state dang khami hnuaia computer certificate khatiang zong kha an pom vek to dona ni deal tu chu kumsom pariat ai nau panglo kumsom thum pasari ai upalo ani turania Kaini tribal STSC tan kumnga ngai na thiam na oma kumsomli pahni thleng ta na deal thei don ani deal dan tur han en leila manual assistant group C na deal na form hi joint controller of legal metrology office hun tharveng aizola office hun chungin lak chhuah thei ani a tin department website www.metrology.mizoram.gov.in khan application form le guidelines te a download thei bokani tin ka website thar www.kamliana.in po khan download thei ani bokani website link chu hemi video description a hian kada kan lo check out don nia application form kan fill up nuwa khan establishment section joint controller of legal metrology office hun tharveng aizola theilu turani a application fee hi STSC tan chengzale somnga general tan chengzani pek ngal tur ani donani deal na form hi tun thla April ni som pakwa ni lai ni atangin thale May ni som pakwa thleng theilu thei ani donani last date chu thale May ni som le pakwa ani donani selection process an en leila written exam le personal interview mga lak tur ani dona written exam a hianin paper pahni paper 1 le 2 om donani paper 1 hian marks zahni apudona general knowledge 50 question 100 marks general english 25 question 50 marks essay writing 30 marks English comprehension 20 marks te ani donani paper 2 po hi marks ni tho ani dona simple arithmetic 50 question 100 marks basic computer knowledge 50 question 100 marks tichuanin written exam total mark kha mark zali ani donani question te hi MCQ objective type multiple choice question vek asset ani dona essay writing ti lo zong ka chu OMR sheet a chan vek tur ani donani written exam a ti thra mi som thum DPNAR recruitment rules a anzia danin personal interview tura ko ani donani mi somthum ati thazwal kha ko ani donani post pathum arwaka post pakhathi mi som zelin in chu don tinani chu mi somthum personal interview te zinga mak musang pathum te kha select ani donani antling donani personal interview hian mak somnga apuang tunhaya Mizoram Sarkar hnuaia Hnaruak atam ema Hnaruak tharlam te hi ka YouTube channel a bi chianna video karon ti chuak thina tin advertisement application form le instruction guidelines PDF te chu ka website www.kamliana.in hian download theihin en theihin ka da thin bokani ka YouTube channel a video te le Hnaruak advertisement application form te hi website lama kan lo en ve thin don nia written exam na atana inbuatsaihna tu chi study materials te question hlui solve probable question kan tiang chi te kan mamoni chuan ka website www.kamliana.in khan kan lo entry don nia nikum sahni somni pahni le kumin sahni somni le pathum hian Sarkar Hnaruak atama hadil thei tamma se inbuatsaihna tha kan nei lo chuan na mu har thinani YouTube live study po kan kalpui chhole tandona Zirlai na zawng te le exam beitute tu tan inbuatsaihna tur study material thatak tak karon chhop chuak dona ka website kamliana.in hian exam inbuatsaihna tur material thatak tak download thein karon da mekani heipa ka hianin Hnaruak tharlam Mizoram Central le foreign Hnaruak te en thein update om zela study material mo te tan membership join in hang daily GK current affairs YouTube live study materials PDF Mizoram le Central na exam na tana inbuatsaihna GK Maths Computer GK English Study Material PDF download thein om bokani hengba ka hianin question hlui syllabus te po da telani a
membership join du lo material chau lei du tan po e-books material PDF lei theihin ka da bokani ka website hi lo to ve ngei don nia website link chu hemi video description a hian ka da tela kan lo check out don nia